ndabashuhuje mwese mwamaze gukanda subscribe kuri YouTube channel ya James Sport Fans. Ngira ngo mbabwire inkuru nziza ku bafana ba APR FC. Nyuma yo gutwara Heroes Cup, congratulations mu gutwara Peace Cup. Umuvugizi w'abafana Jangonovic yaravuze ati, nifuza guhurira na Rayon Sport kuri finali, ariko mukuru iri hariya ntabwo izayorohera kubera ko izayisezerera. Ibyo yifuje byabaye byo. Yifuje ko yatsinda Rayon Sport kuri finali ya Peace Cup, birabaye. Ayifuza kuyitsinda ibitego 3-0. Byo ntabwo bikunze, ariko yitsinze ibitego 2-0. Umwiryane wo muri Rayon, Biramahire Abedi na Elanga, umukino urangiye bati tugomba gufatana mu mashati. Rayon, ikipe y'Imana Rayon. Biragoye, ikipe ya Rayon Sport biragoye, ariko nikomeza gutya abasaza bumiwe muri Rayon, byabaye ibibazo. Ariko abariyo Pole mwihangane, mugere mutegura ubutaha. APR irashaka gutwara ibikombe byose kandi nta mugomba kubiyibuza. Harimo inota rimwe muri shampiyona. Reka twizere ko wenda mushobora kuzihangana mukikamata mugatwara kiriya gikombe cya shampiyona, kuko nicyo gisigaye shampiyona. Reka twizere ko mushobora kuba mwakwikamata mukagira gutya mukayitwara, sibyo? Abareba ntimuzatenguhe abakunzi banyu. APR namwe muzatenguhe abakunzi banyu. Mugomba gutwara Triple Cups, mugomba gutwara Heroes Cup, mugatwara Peace Cup, mugatwara na Rwanda Premier League. Ibyo bikombe uko ari 3 mugomba kubitwara. Namwe muzatenguhe abakunzi banyu. Tuko pamoja, mukore ibishoboka byose musimisha abakunzi banyu. N'abakunzi ba Rayon ntabwo ntimubabare cyane ngo muhereyo wabara uyu munsi, ariko muzatwara shampiyona. APR nayo izatwara shampiyona. Icyo nshatse kuvuga mwacyumvisha. APR muri intare, you are Lions, sibyo? Muri intare ugomba kubitwereka rero mutwara Triple Cup. Sava, nimudutengu muzarya inkoni. Ntarasoza, ikipe ya Chelsea muri Rwanda English Premier League yashoje itsinze ikipe ya Liverpool ibitego 3-1. Na ikipe ya Manchester United yatsinzwe na Brentford ibitego 4-3. Murumva neza? Nizere ko update gerageje kubaha ziba ari iz'ingenzi kandi ziba zifatika. Nizere ko mwaryohewe n'imikino, mwaryohewe na English Premier League, ndetse mukaryoherwa na Rwanda Premier League. Abakunzi ba Chelsea n'abakunzi ba APR, udutima twinshi cyane, mutwereke ko turi kumwe, kandi mukane subscribe kuri YouTube channel yanyu. Murakoze.